Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi nan tindo droje gonjo mi on Kristi Jesu tondali nando non la wendagbe podo nando ma homenjrado ho. Mi nan sono ma nu pikplon bon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo lukuro kede dali mina so no tindo ojre ide gbibo eton na gokona mi bon na do hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi po le wendo etito tu klame le podo akota le mvemi na mini tunto mi ton ayi na do mi mando ogbesusu gege lo me podo na do moi to go flame pata. Mi wana bo mi so ajre mi to yo ugbe sugu ko hwenu o ki ko pipale po na shiwe we wo de na mi alogo o mi gbon ehe o we ki kan chan we eton le do hlan agun asiaton o mi o do ra idorom lo agun lo le e ma so tin ba shigba mi o agun tin dina le agun tin to jre me le we ho ne le tin na to li mi kan dai ikan to li mi le lo ton utu e bo be de mi ka gbon we me lo le me we ki kan lo le me so boya ayi me de mo de we to ehe o nde me o Kristi to alo zede go vodio edonatini na vodio na tingo ve po de po o to wiwe me na kan dio ai ha mi to na mi hinro le vojo to le po me bo na so ipipe boya fide so tin we so ho me na mi to li do mo mi ba idagbe utu mi ma do nkan je ne go ran mi o bai mi o nu tonpo ehe o wiwe me we mi na do to nkan yi tori nde pe ma hora dwe mo nlepo bo to jire me mi na lileje o ta ene to o so hia ton loji ya do le to onu hele godo yen pon do ayego o honde to lo me ogbe titan yen se so taidi ogbe opin de ton to hodo hemi me de domo agawa ofi nye na so yi onu ma nano ma wajo to osogodo hiawi to aforopo neji nye tin to gbigbo me to ayego ye so ze ofin de dai to olome me de so si ayin to ofin loji ewo si ayin so basi mehe ye na to pipon di osanu jaspali po sadi boton aido hwedo so nikan ledo ofin lo pe pipon eton so taidi osanu emelaldi ton òfin konukwene ledo òfin lo pe podo to òfin lo laji nyemo meho konukwene to aisisi yedo avo wewe na yeso tindo ujegba kun sikaton le to otaiton son òfin lo kon we abi azo po ogbe po tonson zogban mion ton shianwe soto jiji to òfin lo nukan yin gbigbo chiwewe ton shianwe le to òfin lo nukan ohu mekponu ton de tin etairi kristali to òfin lo shensen podo ledo òfin lo pe we me dida enehe gona nukun to godo nukonte me dida titan di kini
medida aweto sodi onivu medida atonto tindo nukun di gbeto ton medida eneto di akun reto zinzron medida ene le ropo tindo awa shiropo ledo pe shiropo ledo pe yeso gona nkun to home ye ma so gboje to okle po ozan po do didomo wiwe okluno shiwewe kan unupo hekotin bosoja wenuena medida nele na gigo yeyi po opepo ewohe siayin to ofinji mehetin to ogbe kaka doi meho konukwen nelele shion akonu ayi to nukon ewo hesiayin to ofinloji ton bolitayi ewo he to ogbe kaka doi boso yi ojegbakun eton bodayi to ofinlo nukon bodo didomo okluno miton bodo chiwewe miton hiye we je nado yi gigo yeyi po na hiye we da onupopo bodo to ojile to eme we yedo tin to jro to eme we yedo tin bo yeso do daye nishe bo o to wiki kan o ta ene to o so hia to he lo me mi gan me do apa fovo atonji apa titan e de tana dogbon yin o gigo chiwe weton ni no me eton odo nu he ledo epo bo ni mi kayin aipato ni mi flin to yin o sohia o tatitan ton lo me nu he to nukun o toton ehele bo ede tana egbonvona nu he mimo to yin o sohia titan me retin to achekipa Chrisi Jesu ton me fi etin te to adusi o toton me bo minamondo to fi nu he nu mo gbonvo bo mati to Chrisi Jesu si gigo si achekipa me weyin o nudida enele ati meho konukun enele mamo ni mi pon minamo ofin ton eyin ofin ototon lo kele to Jesu Christi si achekipa me to sohi atatitan lo me bo mina so gigbo chan wele bo mi ode tanado gigbo enele mi yamo nukun je me ni lile je owe ma Isaiah tonji ota chene bo enegodo yeso adohia Christi Jesu etaidi legbo vulo bo to enele po me ema tairi o achekipa gigo o toton o hweton we minamo nomlo to nukon toton so de eto gigo eton me so ema yin wolocho me ho konukwen nele si ayin ma si gandodo nyome ho konukwen nelole shiba eyin nomlo hoje ho kunotongo wende o Chrisi Jesu ro plan Peter John ati Jackie Peter ati Johannu ati Jackie na dando ho de to soji bo do vodio si ni nomede wa chakpo do epo bo edo afo eton we bo eto lelelele bo do to sise bo eto gigo eton me bo John po Peter po ati Jackie po John po Johannu po Peter po ati Jackie yemo gigo enero yemo kaka bo nyomo se bo so nyon Elijah lo suga o so nyon Eli bo eroro emini bayi o hota vonvo aton lo flen lo pona Mose lo pona Eli
bo edo haido nu he mo fi ye ma don do wo ni mi pon nu me mi na mo no me ho ko nu ko enele mo se ma den to ye me eli ma den to ye me papa abraham lo su ma den to ye me mi ho ho ye e ko je nu ko na mi papa noah lo su e ma den to ye me bon ma yin do mi na lu note na lo dido na kele o je ho e ton mi na mo kigolo dide tero ntoli ai gba fi nlepo na ajuwai o mi na je gigo no nkan mo na mo kigo eton na ni go alo na mi na ma ne ni ma de mi ton son kigo lo meblo bo ni mi to nkan yin mi na je apa we to he de tarando e o ndida ene lo le bo ye do ni no me vovo ene bo ene lo me we gbigbo kuno to na mi joje bo ayi aho aihache wakpadego uwe ni mi konka mi na do ne gbo ye do nukun lele do iro nukun to home nukun so to gbangba bo data iri kinikini data iri nyivu data iri o akun de so ta iri gbeto wana na we kuno ndabla no we ndabla le ma dento nu kwento si ba na nye pele ngando nu kwento home po godo po nu kunele do kun mi nu kunele do mo nu ha igbaji yo wule si a check pipa me boya angeli he no yi nu kan ro won pe to ro popo dari no ton so tori ye ma gando nu kun so mo ma mo nu na no mo nu wi hulale nu siso le nu to aigbaji nu to aigbaglo nu to ku zambo me nu to nu kan da hole me nu to nu le to a olon le me bo ne pe ma budo do ye bo ni no mo mi na no te bo na ro dido na nu o ndida lu propo ni wi wo kuno to gwa lo na mi bo nu didi me mi mo nu kunje nu pere me titan iro eta iri kinikini titan lo ta iri kinikini no eto hile akpajire aholudu Kristi Jesu ton bo ni mi na mo nu kluja aholudu Kristi Jesu ton lo dali mi na mo lo apostoli le me lo kulopo e koko na bo lo kulopo e ton le kanwe yo le mamu si ba gbo kuno to he kan dide o Kristi si nu dabla lo nyido bo ni mi na mo nu kruje nu dabla Kristi ton do gbon o nu dida he ta iri kini no dali ni ayon we ma okuno no we ma we hia ze we pon o wenage he Matthew kan wenage Kristi Jesu ton he Matthew kan amun kruje me hezezi wo mi na mo e de tara ndo propo de bele do e do aholu o Kristi Jesu ton edo yemi bo ni mi je o ndida he yan weto he tairi o nyivu lo di wo edodo akpajire afo 600 ton hia minamo ni minanyo minamo nukunje me mize o wenagbe Kristi Jesu ton he luku kan mi pon minamo ebele son wenu ye pe ha Zakaria weneje avo sangbe to tempili me bonaro wa so eton afo 600 wenu eje yo wule edekun na dide jero boni mi wa dida atonto heyin ogbeto wo eto dido hia angeli le heti boya so yiwa po Kristi po bo meredo angeli hota to heyin wenagbe Kristi Jesu ton me weyin Marku boni mi pon apa eneto ndida eneto heta idi akun lo heto zizron wo akun edodo hia ndabla olon leton bo ni mi na pon meredo ho ndabla olon leton Johanu apostoli Johanu o hoton o nukan da yeton de Kristi Jesu do nikan une mi to ki klene bo ni me ne ranyo me de Kristi Jesu yin to aholudu eton me to avosi santo me to nuji uja wen to son lon wa podo angeli aho hi hoto pipe de yin na gbeto na ro hun le gbeto gan mi apon wenagbe Matthew ton wenagbe Marku ton wenagbe Luku ton po wenagbe Johanu ton po
eba jo na ge nele yo lewe do kanji bo tu mona nu he yin o me he krisi yin na mi to nu gbo me afosi sai ton nu he yin nu he do aton so me po ni mi li lesson flin bonaro je apa atongo ji nsigan yiro o apa he do hiaro ma we gigole porun yin tori ni mi pon ndi danele mi pon dabla e to me so ye ka tin to kunu sinu kon menu e do na gigo chifwe ye we gan hu nu po chifwe ye we gan hu nu po wo we do na gigo po ni no mlo mi lo suna pai dide o Kristi Jesu joro to nugbo me bo akolu e to na do gwa igbaji mi gbo mi ni negigo mi na ne gigo to pipa mi na ne gigo to waina di do ran no zo mi ton le mi na ne gigo to suru me do ran no zo mi ton le ni do mo no ne le go mi wa lo ne le hopo do ple do po do mi po a ho do Kristi ton na do wa jiwe ton na do wa igbaji fi e ma ton fi je flin mi do pon de jere lo igbon nko do na mi to sa de me romlo ma we me he do a check to le poji we so Kristi Jesu gbon ma monu kun je wende ena le ko ayi won me shiba eyin romlo mi yi wa lo bodo zan do dagbeji boze le vojo si an wudo to nugbo me e wona mi na gbedu fifi ayi gbaji ton fasudo he mi mondo le podo gbele to ayi gbaji e ma yin mi ma ayi gbatan we achare wa igbedi bo mi no do kigo na mi dele mi dele zidaga mi to nu yiwa mi ton ledo menu siwe mi mo jro je te woro yi nwa ni ma Kristi Jesu mi na mo vivo no holoton e do romlo chiwe kan hu nu poro u lo poro ge we kigo le po je ha u lo poro ge do wo e da nu popo bon dalie ton we no le poti but they carry imo dino e ba iro do draw mi do mi na gigo Kristi Jesu mi na gigo Kristi Jesu do ni mi pon ehin oweta o when agbe Johan ton Kristi Jesu ton Johan kan to o ta eton aton afo eton kande nu puene ehi adole na we mi so gan yi sedo mi heto yi son mi no zode bo ma di mi heto yeyi son mi no zode bo ma di yeyi he son shiwe ewe shokede de na vo hia when agbe Johan ton o ta ton afo eton ko kande npuene ehi adole na we mi so gan yi sedo mi heto yeyi son mi no zode bo ma so di yeyi son bo ma so di yeyi he son shiwe ewe shokede de me wana e ba idomro mi ma na yeyi shiwe ewe ma di yeyi he ton shiwe ewe shokede de e na zo mo mi ma ando ise mi ton e na zo mo nyina na to nu ko yi to ayi home o nyina ka do nu ko yi vasudo je na wa vasudo devo je na so wa nugbero Kristi jiwe o to edona ereyin o papa noa do emile ma so va yi hon sudo po sinpo e ma do e ma so va yi hon sudo amu e do ma so va yi hon do po sinpo e be ro ni mi se tonu bo ho ali fasudo ma ja igbaji do no do hore na me vive chero pole do ahovi e ma do hiron ma ti igbeto ma jo ai hado na ahovi ma do hiron de pepe uwe ni azon eton le mi bi zon ni gbo eji bo te ten ki kole pona yin chiwe o toton bo de po ta won ye gbedi mo ene lo ye do mo to akun Kristi ton bo mi no jo ai gigo he jiwe o ton e ma dura yin mo
uwe amo yewe no dele irando ni devi akunvi malita ine mi do de jero mwe diente mamo mi na su londo tale nkodo mo pon mi le mi bo yin lo su lo tala he no zo mi ton he ni olengbo he Kristi Jesu zedo alo mi ton na me ni ho bo he kere bo toju ta ide azin bo ni yin do mo mi o wa lo de ma pe zanto bo menele aguvino le monu kunje wa lo ma pe zan mi wa lo ma pe zizan mi tongo bo alile panu ko mi bo ro to tasie ha mi bede mina honwezun bona idi chiwewe na no ve bona gbe wa lo ma pe lole poda yi na no sin lo cha po Kristi poto nuwo bona no di son ehe aho wa lo dagbe to me na no ya pajire to devile sinu kon ehe o afunu abe ta so me de no abe kaka we no na su lo ndo tane na ho de do nde ma yi nu kon bo lengbo hoto nya inugbo wa mo ni atomo wa bo do ayego bo do ponlan nwe me do ehe anpun etonado uwe ni mi komo chan ndagbe de mi luna bai to jire ile me so de ndagbe le do mi bo mi mo mi do ndagbe le lo mi gbo mi ni na gigo Kristi Jesu mi gbo mi ni na gigo mawu so de mi na mo mi na yan ba itolo son alogo iton dogbon nu ni na he na mi le na dali mi gbo mi ni na gigo mawu kere mi gbetole ma lo gigo lo mi no anze mi de ra bona ne gigo bo akoyi se no mo mo de do emi le te kono yi teme mawu ton gba o do emi na do de tana to melede nyo yin le ba ito na ba ile na we na ho le na we na gwa lo na we na le mi gbeto le ma pe nego jiwe we pe le pogo bo wi we po ta ile aye pe po mi na no negigo kele dide me ho go nu ko enele ye do ba yi kele dide nu dida vovo enele ye ule lo su do ba yi bo when mi to mo ba yi when nu mi no ata idi nyon ba si to supo to nu supo me bo when melena je kike mi ji mi no lo he o ma u ton kere we gigo akemi blo gigo le po ni na ma o boya ati to eheyi o akunvi abi television wa to he no to gigo ma o ton yi he ma na gigo ma o ntoli anyonu bla bo yon de ho mo yon dagbe tun ro tena ayigba awo akunvi le to ayigba ji ayi gigo chiwe ewe tomblo gigo lele poni le ko ina chiwe ewe wende satani na dra we pon na kulo we pon gon lo pade gbo ni mondo chemayin gigo mahato no zo to eton leton do je gigo lo chiwe ewe anozena baba mi hode mi biowe nukundagbe mi biowe droje son dewewa na no sigano hoalio na no dibusi na no igigo twe na mi troje lo to Jesus in come na mi alogolo son dewewa to Jesus in come nugbero ndileti mi no pon bibai e ma no fi bibai na mi bo eno asun dire ni anu anna mi bai we ni anna mi bai lo papa adike mi igigo twe bro baba adike mi ma gigo to mi ugbeto le chenchen lo bo gigo le poni to e bona mi na ma mi ni nue logbon ereyin di nu dabla he tinto azon Kristi Jesu to me nu re wa yiwa na mi to ayigbaji fi na me ko sun na me ko yun na ma ye ni mu ni mu kun jeji na gigo to kere se bodo acheji to Kristi Jesu sin mi komere ho de lote ise ma so yin kon nkan le to egbe ni ndo do chi bo ndo do me da ho Kristi Jesu to eso igwe devonu to jire mi to gbe ku gbe susu ke po wen edabo